Disitwalenge sobo ngwa na tedinga gorabu ndraba ngwa. Ndona lero to kwali kona yo ye ngombe. Aya ndro wase yosewa. Aya ngati ndolmo. Aya to kwali kono okwa nekerege ndoga kabisa. Unogo telege tibyo koko aresia baremi. Kakiwa na mwako lete bona, si bona. Yosewa na. Yosewa na tayoi. Aya jenda namba 1 yo kabuno gotene na iga. Totebi na rede mwa to tena ko banga muruguri mi. Ngakina ile mwa ko lete bona asikaira ile ko na chejete. Ile ka chejete. Bona ikine kiyo to nora ile sa bali kinga eche mwa to tenga mutapanga. Ile mwa to panga te chiga ko chinse. Goto na ka chenda iko. Bona ile ra jendo wote no to te. Andrende waziri komora ni mora serikali. Ebi ndo bile bya so gete mo isonde. Una naro oje chipara chiri chingobe kwera binyamira to tigere iseko mwaro jagende fono komo ta moto tenga ngakirende mo to tiganya nyamira sika rande mbono loje na muwate para kisho diga ega nyasio ngono komo wote ne mbaba ka yasa makanai monye ngombe no boronge njena ya busuka aliye sana watete ngwa kana mbasita naonde na wana bamino inwako mo bo cheguru moinali Wakonyora Kenya yasire ngosukyo ya wana mapya boso jiringo bashikira sikora bongo bosi kimwe karanse benji sika uwe bagani kama beke usawa ikiara jono kurwa mupira ngwaka igoro yoda kutafedo kemo mapira oine yale ngwaka na ambasita ali datia ali bila usikyo mupira ya sawa wanja mambiende usindo beke wana Kenya kwa ajira akinto ngo mwana yo ito oine na ndo kora sukia ya sawa wanja tumubeke malia na tuinyora balimi atoire ni bona asiari sa ndigete tia serikali atobegete siringi 40 twategete chike siringi amisi asego tingo atia mange Mosque Patrick bya mona asogo sabarali baga